قبلهم على اليد ما يصيرش الكونتا زدنا عينك مش يعديلك إلنا لبسين كانيلا بالفيستو لبسين كانيلا شو نورمالي سهلي الفيرا يعني نعدي نبطع بالدياري naħseb għadni surfing Ma rridx nkunu nħafu. Imma ma nafx jekk intkom mhix Paulina konċert, jiena kont diġà għamilt il-flokkijiet. Ta' xiex? Tal-Eurovision 2026 minn Malta. Daqshekk konċert li ħanirfu. Hija bisbatax il-post. Isma' imma aħseb affarijiet oħra, kieku Alla ħares qatna jti nirbaħ nieħ tajjeb. Fejn ħanamluh da? Għax taħsibha trid, mhux billi noqogħdu nifirħuhom pap. Fuq is-sigma ma nafx kemm erdu n-nies. Allura aħna staqsejnikom post tal-affarijiet tagħna fuq is-socials tagħna biex naraw kieku l-Eurovision intom fejn tagħmluh. Sewa? U kemm issuġġerejtu postijiet differenti fejn jista' jsir il-Eurovision, kien hemm min issuġġerixxa d-dar ċentrali forsi għal darba jkun hemm folla. Żgur li se jinkweta lil kulħadd u għal ammont ta' traffiku li żgur se jinġemax kulħadd mikdum mis-sigma. Għalunna wkoll forsi Manuel Island u flok immorru bil-karozzi in-nies immorru bid-dajes. Semmiet it-tinda ta' qali, però dik sa 10,000 ruħ tesa'. Il-Park Nazzjonali huwa possibilità. Nistgħu wkoll naqsmuh għall-ewwel darba flok isir minn sit wieħed isir minn siti differenti. U jekk nibnu park fuq il-baħar ifhem nisperaw li ma jiġrinniex bħal meta l-Pink Floyd kienu daqqew Venezja. Issa ħalli għalli tant ħallew tniġġis il-Kunsil ta' Venezja iddeċida li aħjar ma jkunx hemm iktar konċerti. L-ex Mistra Village ifhem forsi jsir xi ħaġa minnu. Fil-flaw kol is-semmiet, però aħna bħal xutert kixxifna ma tal-gvern u x'aktarx is-soluzzjoni ovvja tkun li nużaw il-Ground Nazzjonali. Però dan ikun ifisser li l-lig kollu jiċċaqlaq. Issa din ma nafx kemm sa tinżel għasel mad dilettanti tal-futbol għax minn il-Eurovision huwa żmien fejn il-lig ikun fl-apiċe tiegħu. Naħseb li l-Ministru tal-Kultura malli jkun hemm ħiel li sa tirbaħ Malta jibda jieħu n-nifsijiet. Però bħalma kkumentajtu intom stess, naħseb li baqalna biex nirpu għax l-ewwel irid ikollna naqra ġirien. Taf li jekk qisu bi pjan, qed inħossni aħjar. Imma jemmorru fuq xi ħaġa li qed iġibilna l-unuri. Tajjeb, sinjuri, mhux il-Eurovision. Ħammorru bl-opra tal-ġimgħa Marija ħallas fuq żewġ atleti ħelwin naraw madhom żgħar tlaqna. Hello, jiena Marija Ħallas u llum għandi 2 girls miegħi u s-soltu għandna lil Kaja, hello, hello, u lil Lijana, hello. Hello. Vera entuzjasti, vera kienu happy u vera mu qed jibżaw xejn u ma qed jistħu xejn, mhux veru. Jiena ġejt nagħti il-din l-awards, din l-opera, għal dawn it-tfajliet vera bravi. Waħda hija weightlifter, u oħra hija gymnast. Mela ħankun qed inkantaw din flimkien tajjeb, okej. X'familja fit, tnejn mibnin, ma jejjew qatt, training kull ħin. Waħda gymnastics, l-oħra tollik, it-tnejn li huma it-top of the league. Frame għandi wieħed lil min sentih, intefaw plank u jieħdu r-rebbieħ inżlu. Tlaqna, 1, 2. Kiku jina diġà nżilt. U dan nista' ngħidu li kien ix-xhur qasir tal-lum. Imma taf x'rajt ħażin illum. Iktar kellna biki milli kellna. Mhux inti kollu tibki. Iva nifhem. Isma' jekk taraw xi ħaġa wertit, apart il-gram tax-xarja dak kan ittek li ieħor, rajt f'moħħna. 99799979 dak huwa l-WhatsApp tagħna ibatulna hemmhekk. Vera ma kellna xejn tadda. Xejn. Allura nħossni fid-dover li intik waħda minn tiegħi. Tlaqt.
Issa tal-lum vera mhux minn għalija cunning, ismawha li mu dak il-pajjiż li tista' tgħid wara l-Eurovision baqa' dejjem pożittiv. Positive. Switzerland ġenb il-plus. Dan il-programm kellu jiġi maqtuħ minħabba vujtaġni estrema. Narawkom għada.